Салом алейкум бардорин бародар Redmi Note 13 Pro гирифина пачка. Телефон чи хеле ака махбулайт ака. Не телефони кана дошти болоштун будия. Ина бардорш мо телефони кана туна биорин. Ина Redmi Note 13 Pro пачка хайд мара телефона. Ина бардаро а 55 мегири, а 24 мегири, а 25 мегири, а 15 мегири Redmi Note 13 Pro Plus мегири. Note 13 мегири, Note 13 Pro Plus мегири любой телефон аста. Ина бардаро пачка. Эвраши. Ина нава телефону пачка. Ина кадомтон мехарен ина бародар мақсад на телефони канатона биорин бетем болоштумте ина пачка на ина бародаро ина телефони беутона биорин бетем болоштумте телефони на ина бародар мегирен верин ина бародаро марҳамат ина кадомтон мехарен бина бигинем ина пачка ина свети бои шуда бу ина свети бои ина сиё буда бои да камда сиё буда хела ка пачка шунште удамуда бина ина бародаро удамуда чӣ гуфтан яка биан аян хайр ай магазин яка исмо мигирам бравана октовия Redmi Note 13 ина бародаро Pro нархш бародаро 2500 сомони октови кадагим бием гирим рина ина чито мефара Redmi Note 13 Pro 2500 сомон да ягон ҷо хеле нархонест қарағанда магазин яка исмо октовия аксия каге бародаро ина биен марҳамат ина ая пачка 156 ба 8 ина бародарҷону биен алиш тонфора алиш болошту любой кора мекунем Redmi Note 13 Pro Plus дорем Note 13 Pro дорем iPhone 15 пачка дорем бародаро 1500 бо iPhone 15 дорем дараш Android 800 A15 A24 A55 магазин яка исмо намеш хубе ки телефони канатона метем болошту метем телефони нав мегирен верем бародаро ина бародаро марҳамат бин алла бой модело ҳаст ина бародаро марҳамат